Yada say yamo kwa bebie me Adom TV Badwam Media na uguso no enti no yamo achibie mu emfa mra radio fosu ai no ewo asen fosu yada munyina say yama mo akwaba sonkokra miamgira ha midin ya fia amankwa tamaklu mene oman hene kwabna asante ni gina ha anopay de bonkrata na de abane na afia adomonline.com no eni die mu yede bramo be me na anopay me ntia o me josu na ei catch on you say ei catch on you say ei hey Clement Park we brutal catch on you say ei Mama nchawa the fear ko there. Oh nyame. Okay, can say this na we do you say one time sir. But ja over the Ghana ni omu. You were cameraman on our flower top. Or sound man on so actually landing for there. Our London. Who do was actually landing for there Stefan. Or director on the be on the white no. Starch factory egui. On the other so the bunch and air tuna tadi. No one say bibia local made. Nafi o co-hoster ono no si gina hono ma ene se Barclays Bank MD HNA na eye Barclays Bank ani pare wo no ewo multimedia o sound de kura sound o sound man zo no what is it say it that's it dynamic say page on like I say eh erade me dawase ye ba se ana nya easy anopa ya abranti onya nkwanhye o ka akwanso na wakokoma anopa ya edi ni fonyi ni na ya brem se ofim nti enema ni boy ya ka be ka se edi otwa nkran kumasi kobasa okobasa ofi so you superhuman bi na o de okoba na o de wo no abusia ofiri mu nti no o ye adwuma o ha nti no ofi se wo no atade a wo hyen bi nimde bi a wo mesraw ye ba ne de ne odi kan ate ase enye easy so I say enough form sir the chia fosufo nyina me akai fosufo say on the 6th of March four court multimedia here full party no me ho na to sa frame so say the mercy hu aduane ya amano ne me come ye aduane Canada America ko ye aduane o fia man kwana no da ayefo bi o to sa frame me ko ye surprise o mo te aduane ye if I mean register as a full caterer there no mo team ni to sa frame say na me ya do mo person come me stand na mebe popo me nkwan no na omo de ka homa anti manya careful the direction will be on me tent na mebo no people want to know and see and feel say e no kore se me nkwan ya na e no de odibuye say fia be di wa dance ye pa oni pem say na say onim nipa me ye ba nkwan ya enye nkwan pe aduane na de odibuye anti we ya stand enye nwanwa aduane de odibuye Radi Jacobo Ghana member do amuni ma aduane mo me saso me hwe se wara to mo buwa to me buwa be se ma mo ni ma chidom kaka o se ne no nti se kane na se mant na fie na omunye aduane hwe nkwada de man ene ye balance no nti manu ni nyina ekoba na nkola no so ye balance o mo hwe no anopa meme de o mo ko school na wanyimire wo bo pon tem to abe form nti wo ababa fie nti no aye aduane kaka si wa ma family no enchire hwi enchire do ne proye ene eye odo anije sonko a wo build ama wa ho so atase ehia pa mema do na hunu mo yirim dodo se okoba no abeda mi we nyina ne ko mu so kase na de mabre wo betima dware nkola ikra ma na betima tomatade ama me se wo be ma no ka wo ba no ka cho no so nto atade ma de be si ofi okra wo be ka se bibi na esi enka de ba mema no mesre mo mre mo ase kakra wona de ma do na so pia mema wo omu pia omu ru anu mpa so betima ko dum pempenso bi ma do na so ne nam kremofo kristofo bom pai mo mu kru ne mo manom mema do se na akire koma mo yire no o de me busa o wa o hwe o da on change do ye fast change akwa na da badenka wa ye de obi bi ase fosifo e da mase ensema wo do ato je de roka atem de be mai ho kwan menda eye Dr. Clement Park very not distinguishing o chese o ade na o kwa deputy no o ko boa minister no wa kire se
minister no be buana match said onim bibia no say gentleman oyam from so kasana nye you say ah de me gidi se bra me kon mpo ayi aprobo no za kasa we am kasa ide ho nti ha de mo yin free me kasa nim na emfiri mu kura sa na ye hwehwe we amanyo sem nim ne tintin just to please oya oga oya oga kuntu be hwan e be ba wo ho bo se de oya oga wo ho no ube be oga double na waji wani so that time so make wo wakọ ahom jim na ahom ete but de oya ne bia kwa na sante hu se ne papa ma obetwa so aba na ho na akodu aburu a ono okofa eye banchi no kofa Ghanaian Times Doctor Meba on the no panocran soon I am no ke me say more confusion more bibia in moderation. Okay. The Ghanaian Times. Strengthening education system, bring back experimental schools. Hey. Dr. Mate advocates. I see Dr. Mate experimental school no private school no different education idiot. Na me nim ni ye bo na me mpae say abedwaku a mampanyi tu omosi omo de omo nsem nyina ba wi a ibetime gina epopapa bi agina so de akwenkan ewo adesua mu up till now schools bi oho a woti ase na de ko ba bi enye uko bi mu ho no ma enye kra nti no I think facility no ye isi no more ne ye nhihye se be ya nkra na wo ho no so be nya mfaso wo so na o de hwe kro kese mu no di ankeye ba kokko bi mu achi a anohye even a kro kese ne nkra ye wo na wo kro kwan na mo na ye ni schools no ebi o problem so o mai mu de ba bia school bi wo ho a enya papa ano de o mai mu de o be se bia you okay na say asoshe o ba oh yes o kwabna ko o tie stories no bia ya na e ba na ya na rehu hwe bia nkra bi like where your class like there's enkukobuo sabi na yimponche danpo na say ya this week ya class ya ba ku bi na hwe just say sad dan ni encrash ye conducive grandma dwene no mane nche ade no na de na fu form so no so ade tire na crowd from crutch no da form na esu ade a sa crowd ni nyini mu no say mindset na no enti no I think say nye ne dodo no nye dodo nwura kedua na nkaza bese kete wese kakra no ye ni ye na tumi aboanya na ye bie ha de wo dada na no ene ye invest enye ni ye na tumi mu ana ha The Ghanaian Times you go see general lance minister says new standards for mining companies and know a mining company and you say can you know my ye na na be you the culture we a mining company whether big or small Ghana or international and yet sa nyoma dada na wo ye na utwifa so na wo ye nyoma basa and now be minister say there be there's a new dawn from afofro obo ye be hwese ye be de se fatama ye e mine ti meko enkan we ni say na ye abna say we nye first we nye second we nye third won say implementation enforcement na ha nye implement enforcement because obi buy also be kan ekosi say na be yesi won ti me de bia me kasa Ghana de nyame adom ye nyansa ne ideas a ye de build ye tro ne ade no na se be ya enforcement no ye be hye ama aka ho no eye problem ye be ya ye ni na otwe na ahunhuasi form sa we ba me say fantastic ideas nko na yete wo yasum na so enforcement no aye problem ti ye problem anu no nyame de wadom Ghana pa o nyame enimi ni wani ya bro na I don't know say nyame ya wodi eya wodi ya ba na nka wadi o man hu ya pa because bibia ni wa ye ni adwene no so de amaye na sabeya ebeye adwuma nipa we ya ye wakasi nanim ade na ye yuafo ne adu esi wo ne aye anke ko ti ye beka wo de me ni afinchi adan ye hwe bo za na afei ye se wuramu ko old one na nti ya na ka o me di dwa wo ayi hu kwa pavement so no mu ne ade e de ya na ye nka ye be yi ya yatewa na ba ku bia besi wo ne yanka na ba ku bia besi wo ne yanka sa na afei na ye ma sa he abobloshi omo ankasa akoho bebi etu omo free no utie de omo secretary no e ka no a omo nyi obi ama omo tumi omo ane koye e omo atena ho saa ye omo nya adwuma bi anya ye ntina aban we no baaye no oso omo ko e no omo akọ minister akoho de ye hwe de besie I think say the purpose nti e bi eyi omo free ho no mo still ye nu ho
na meme yese asa asesem nti na yese yesa ababa na eja wo mo saa na wo mo so ababa na wana enko kana enko na aba enko eno problem na ni o enforcement no anka adwene ne ya fa paper no call offices a egu ho document ya sign ni nyina so still problem. Okay, so if you want to kasa say say ni bre na ya abro so na sem na ya agi nsem an say because no okay nyansa ni nimdie ni nkrata mu nsem de man na kasa ye behwe say kwabna sante da no nsia obeda no nsia na say de bia da ye kra da ye ho adi kire wo sa ye say wo frɛ no kasa ye wo kasa na oni emfa ni nkoma ba mind home bra ofre ya and I didn't know before them call you I didn't know this before that's what we are interested in now no on agenda de bia da de ko kaka say June July ya nsuo sa be yes I be see the TV ni radio so now so what's afre hey and I crazy sweet and I tria de na it de bia ya ko de bia be si asamba ko na hu sa ne pe ya ko be si asamba ko no ayaka for years we ye twen eyira afiansa na yebe fa ho adwene yebe titimu na yebe ka cha nkofo se ntumura ngu boda mu ni wa wunim sa nsu ya enwura ya wutu ogu yi gata imu ebe se betwi aba be fa ye nso ye mfi da because they say ye were dry as in ye were dry season mu ti ye hunu nsu nto aye te se obi ko ye ko han dan ye akọ han dan dry place ya ko nsu to bere ona abo se location ya na zenye o kone dry ya isu top na afi you go experience nani atutu egu dey so direct na ko and gratitude isu to bere anyway graphic dey say bibiri abenti no ehwe no so asem nka ni mo say minister urges foreign nations to improve conditions at visa centers and no dey asem here pa sha say o hackman o so agiman so fa ye maame em say ye maame kama kesi ka in this woman maame kesi kokon foreign affairs ono so be ka ho asem ana and foreign affairs minister ukuje to a black one so be kan wasem kwanya Ghana for coin budget yes kwanya teach anya kura so ba ko ba bu be gira ona so sa enkonya ni ho na etrotro te say dia say yenkofo anso no man engage you ene mi security kura post so say adu pani no security because one o to me say am awura mu no ejina no so no tia wo bodi atra like o tia mu sa toto ne sa one tena so udu ho a na o be kire o ntime fro one tick can semba sa ya mu enya careful yenya ba bi sia emre ye ho ase no matter what na wonnim nipa no a wotrotro no ba bia nso bokwa ko hia ne mo a bibia mu ya bro ho ase na nso so mamu abatiri so nyame hira wo a ya bro ho ase na ayi anwum SDA oseboate onyan ba bi ko ni nwum bia de bia me bo ka ne mu asem no ya na me refi kakra de ba de a kire ne say nyame eto nsem a yibima okay na emre bi se yenti ena onyame domo o shirawo nti wonso ye yibima because bia na beto mre bi na nti se de wuti ene nti ube hia obi nso mu a nti ba bia obe fine wo hu bia no ya bra wo hu ase na bu anipa afro akomamu na wonnim sa nipa bia no disguise no ho no aba as say oboro bi pa wo baby ti ya yemre ho ase why nyame ade bechina his excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyin ya bididi nkomo echina state of the nation daily graphic aboy enkai anafe Bank of Ghana panyin pa governor no so no yede ne tumi krata ahye ne nsa say corner continent ni sika sema akwa achew ene nyoma bia ma oman no isika sema ntimi nyina ne na so ye continent ni nyina na de juwa pabo a oman Ghana ebere nti no another lay off nso abawo eye era samejemfi na so ye PMMC omo lay off adwumayefo okumase bole takwa offices no ye behwe mu yi na yetimi edi staff ni na ye omo fi ho that's what paper na say the new center say PMMC lays off staff of Kumasi Bole Takwa offices nti e wasem to badwamonline.com so appoints constituency chairman as MCs adiko kan enwem so be kan ye e wa ha ne nsem ahodo bi so ba ha no ma e na boku senior high ne boku technical school menteme ho ase koso ye kwa akohwa ma asumdua ba no mo sa de apeso enso nipa num school for edem na me say ye kukuru mponi enketwa mponi na nketwa ni hwefri ne and where they say na mo tobo na woni ba bia be kwa akobbo se nipa na ni se ne he no ne se mo tutu gumu sa
Munya careful ate. Munya careful na de mo ye na sa mo ne dachi future leaders dia. Ani ai mu adin o. Aban be na mo bebo. Ejina no so na ye de asi. Obi anhwe no hu ye, ba bia wo bi ahwe ho ye. Emma ennam so obi mpra. Yeah. Na wo so hwe ho ye, se be ya wo so wo mpra, sa ya me ka che mba no. Se ya hwe ho ye nkopra obi, mo bi so mpra. Dia grow trumi we na na obi akodi mpu ni mpu. Panyan. Eno e o mote. O chenya mbo ameka bibi about Benz achew. Ye hwe ho ye. Nkura no aplug ade phone no especially. Watu afim so ne eda so si so. Watu phone no na simu. Akura onim nyanza na wakofa ahye nanum. Ahye. Ko hwe akura na no. Enu nyina ayekuru. Umi ahwe ho ye. Ja hyehye. Umi ahwe ho ye. Ye kwana agudie mu nsem atoaso. Na health tips no so dyspepsia. So tie ni ye ebeboa week mu nkomo eno no na fe anigide ahosepɛ beba komo ba ko mienu bi na fe kwasi de semidika na fe ono abunso atenem de mpensempensem mu na mai koso mo afide ne na Adom TV bi se wazo ye yedase